Faida Adrama owabire nakura eby'okukingira endwara omu district ya Rwampara kwamanyire ngu polisi nemwenda ayekingirine omunjye ekijemeserize abasirikare okurara aha muryango bamukumire ngo atakatoroka otireho no kucingisa orwijirwe empingo bwanyuma yo kuteraho kwenda kubatorokaho Omushaho-kazi najunanwa na Dr. Twesigomwe owabira mukuru w'abashaho omu district ya Rwampara konka akija yakwatwa omukwezi kwa kashatu bakumucondozaho ahabwo kubuzaho sente hamwe no kutondaho emiruka y'emizimu kuruga aha miruka 29 erukushanga mu Rwampara bakongeramo endijo erukuhika 40 eyibatwire nibihamu sente okumara emyaka 3. Omukasheshekera izoba kuyaguma aremiro munju abantu abarimu chairman LC1 w'ekyangeki Edison Okecho Dr. Namara Karema mukama w'amaju hamwe na police bagaruka bamweshengereza ngo ashohoro munju nabwe yayanga. Eki kyagemesereza polisi okukoresa omwikagwati ya gas nabwe byabe byabusha okusya oba leta abo kucorwiji akanyomboka omunju atakine bigambo. Who has committed a crime? Hid herself to this extent. As if we in police, we are not minding about our rights. You want us to break the door? Incident suspect police benenda kutwara konka yayinjira n'umunju since last night mpaka hato mukasheshe polisi yasharaho kumushohoza kifuba so bahendoriji batahamu bamwaresting as we speak. Omuntu bantu benda bamushanga omuntu yanje na ariyo mpangisa onkamwenu bagenda bamukwata batagomba muronda tabakumureba konka atidien bamusangira ari amfubwe bagambiraho nawe sai 11 ko yareba bagenda yayikingira n'umuzu kubaheza kumukwata bamutwara aha polisi yambara aho bamwiha bari kumutwara Rwampara aho yakorire mishango. Adrama nagambwa kuba aine n'urubanjo rundi orwo kujinjera ecyandiko cyo mukono gwa DC wa Rwampara Rose na Lumansi ari kumwicereza okuhinduza omurimo no kweyongeza idara ry'obushaho akatungo murumo ogwo muhwezi wa mukuru w'abashaho bambaraste kandi okucondoza kuri no kugenda omisho. Gashakwa Fred Turyakira.